Producer when one for be a picture maha. That's na who ye YouTube and for be a picture and to so. So for Cassia be Yoko Fuako Nufie Aquasisa cars and Mako 9. Check cars, you know, a stolen cars. And yon one a bob bra editor yet. A car man for we are a papa, not sofuna tona defode, not Tim Wokroma, and let Yoko Abawraho, or be abajin yo. You see, Omoko fa car nano, Yoko for Bawraho, na Sofufanyina for call. Hello. Let me call His Excellency now. 10 times. His Excellency am fa. And offer Excellency. So free His Excellency. Now I'm fa. As a so free Excellency. Hey! A man for bro chromo. What free His Excellency am fa. Until I quack free Excellency. Or quack free Excellency so. Her Excellency ni His Excellency no want to hold it. I know the corner say. And the passman say fatwa na didi na aduane antraw. Fatwa na didi na aduane antraw. Sakas na omo de dam okroma na ekura ye ntimi ntobi. Nti kwa na omo fa so toye no. Mo nkwa kire. Abusia Blue Regional Chairman Kwame Bafwa Bronye asan aka no bi abusia de sababa no ka no a na wasan aka no e Ghana sofo so wo kire se Ghana sofo mpelifo bi asofo a yefo se fathers of the land wo mo keka o manim emanya me so mpa na so ba ko mu de eyisu menyina ene se Abronye allege wo ni Ohia TV no so se Ghana sofo ya working womo awia stolen cars na wo kire se NDC aban ba so womo awadwene se obi a wo de wonsa ko kaka bi a enye kwan paso de ne omba ba tu so sa na enu bi na Abronye kire se Yokofo abo e de rasa so pani efie ya cars egu ho no womo akwakwa nsa cars abusia se me ha mani ka Abronye kire se cars ko side ene enya asem keto cars e wodi cars wa wo se ampaka ni na Abronye kire se womo akwasa na busia awonwasam se wo kire se abra Yokofo no ekopie mu e wo ho no so for you obi a obe Ghana mampani ye pa mampani John Dramani Mahama ene woni ne ta wo kon otuna so for atiem na so Yokofo kopie mu wo no wo fa afon se wo frɛ ye mampani wo frɛ ye frɛ ya mampani amfi no na Kwame Bafwa Bronye ebe make sa allegation wa mo wo bia edi na so Ghana for de ne wo de asem ne ba social media lawyers wo be ba asem no hu bia asem no ne pumasi brepa e wo na we na social media for hwe nsem ne tie ne di no sha se wo mo tene tene mo nsa de ahwe Ghana so for so e na mo sha se CCC na ko kaka bonku wo mo ye na se mo twatwa ya CCC na king ekosi Sofopani Duncan Williams na afi wo mo allege se wo no na Abronye ka ne ho asem no too much GH na wani guso a wo hwe mesre se obemi subscribe atem se ya kai se wo de be wo ne be ka ho sa no upload ni to mpe wo the first person ya wo se be ka busia mayenko ne enkotie Abronye se ne wo ka ne nsem ene se ne Ghana fo so etu CCC ya wo mo kire se nsem Abronye kan de allegedly Sofopani Nicholas Duncan Williams ho asem na wo ka o baba Safu bia o se Abronye nimbegu ase Safu bia o kanti gu mi so no yakwase sakase mako 9 afiri ni fie kasi akase 9 Yokofo akofa memete ya kasi no ye ni doko ntimi nkire kwano fa so to kasi no babi otofri ye ne kwano fa so tua kasi ni yiye no yese won kire kasi akase mako 9 yakofa afiri sofu bia o kanti gu mi so yokwa duru ho ene ye breaking news aba no sofu kase bi ya boawura ni fie producer when one for be a picture maha that's na wo ye YouTube and for be a picture nto so sofu kase bi Yokofo akonu fie akosisa cars mako 9 se cars no e stolen cars enyo no ane bob bra editor ye car manfo wia
papa na sofo na to na defode not him wo krom ha ene yoko abawura ho obi abagye ne de o yesi omukọ fa ka na no yoko fu abawura ho na sofo panyina fa call hello let me call his excellency now 10 times his excellency amfa and offer hey excellency so frey his excellency now I'm far as a so frey her excellency hey a man for bro kromo what frey his excellency I'm far until okwa frey her excellency okwa frey her excellency so her excellency ni his excellency no mo to hold di and all the corner kire say eni pasuma si o say fatwo na didi na aduane antraw fatwo na didi na aduane antraw sakas na o mo de dam okroma na ekura ye ntimi ntobi nti kwa na o mo fa so toye no mo nkwa kire hey kasi wo yoko sisi ai kasi mako 9 any proper documentation Lazarus cast mako 9 yakwa sesa yoko akwa breaking news abano Lazarus cast mako 9 yoko akwa nti o mafre his excellency amfa onwuye o mafre her excellency the chire his excellency say fa call no to na didi obia abagine dia nkakra na mufisa abronye kwakodam no mufisa wuntumi kwakodam no enye kwampa no mu hu akire no woda wonkobi ubekobi yansu ya beye niema yansu beye niema nti obia benya ne de afi we nkwana we no obia nya ne de Entabusia we na Ghana fo bi e kire o madwene se ya no anesen na am ne besi den na Ghana fo betimi atenete no monsa e da Professor Penny Nicholas Duncan Williams za wono na akwakofa stolen cars ben pa na wo wiase a so Penny Nicholas Duncan Williams pese woto a wontimi ento enti we na kame se eye din se ye keke na Ghana fo bi eni penifo bi ni politicians bi e pese wo painti papa no black se ebeye na no ho beye hise wiase ye se wo mo mabia no eye ana ne ho ahiti ensem a wo mo ke Ghana fo bi kire se no kura bia enim na so bi mo ka ne se no na ebi mu kire se yesi bia no kohwe no na no kura kitwa bi hye asenti bia ebetimi aye no kura ebi so se Yema mpeni John Dramani Mahama ye papa yi ne nkita hodi a da wono eni sofopeni Nicholas Duncan Williams ntemu a eba ne se besi ne sei na sofopeni Nicholas Duncan Williams ebetimi ahwe se yokofo nko de fie na wo mu konkɔ sa nneema ya wo mu kyerɛ se wo mu aye nti we de Ghana fo bi kyerɛ se we ne ye fa wo sa ye se ba kyerɛ da nye nsɛm bi a ɛyɛ asɛm bi e ma na kyerɛ se etebusia ebi ka ne se ne bi so kra kyerɛ se ye hwɛ Ghana yema mpeni ne nkita hodi a da wono eni sofopeni Nicholas Duncan Williams ntemu a entimi mada se wo beyi na ni se yokofo enko de fie na sa empo eyampa wo ko fifie ko sakas na wontime to sam friend so wo mra na nkyɛn na wo montrance na wo monka ni nyina no akwakoye akɛ ya ye keka bi e wo media ne so bi na mabɔbɔ no ebusia media ba beso muti bɛsɛ sɛ wo so obeja wadwen kyerɛ e wo comment section ho e de amame all the social media handles too much gh follow like ya share na fofo so enya bi ahwɛ medin e de dark gold macro